Rebutan 5.000 satu puk. Wida nabagakan le rebutakon. Laku manono dari lala manor es krim kakue. Wida murah-murah ada hubahan nih 5.000 satu puk. Ini nih aku jual mau mungkin stokin teh. Salah aja mau buat plastik nak. Mungkin ada si Santo. Walang gelap. Cek dulu. Mejo. Walang gelap. Mana? Sorry deh Santa. Jumlah tuh mila walang. Rezeki anak soleh. Tania, mau sih? Aku naburu. Harus salang tuh. Duh, jauh deh. Alang. Oh no. Nadi sih dok. Subuh tuh. Alang mak. Nejo muru mungkin dong. Duduk. Dua aku di Santa. Ijo muru mungkin. Betul lang ini mak. Manis hati. Guys, kita naburu kan. Tapi benda. Ibu mau tuh apa pala? Kalau yang itu. Laris menjual lagi bang. Rambutan. Apa? Mau rambutanku. Wih, ini nang merawat. Wih, Fania. Natulah. Ada ngebereng natulah lewat jalan masih non, bereng juga mau rambutanku. Halo. Jangan ngerekam. Kalak na mani di sana. Iping na pinarong itinggang ko. Seryoso na terlalu yan na tuwang sa jalan. Natulang. Mahal serius ang kamu jual malewat sana. Dah ada serius sangat. Kok panirang gitu? Dah dong, mulai senakit kami sedang lewat. Ito, apa pala yung mapuang tiga-tiga puang. Hindi man si Boros sudah ini. Tiga-tiga udah ruwet. Mali, sedih itu ramu pang rambutan muna eh. Oh, Mirip piya sama rambutan pipang. Ay, larong nakman ito ang. Masa, naburjumay. Nakikan, lewat kami. Ada yang berkami di sini dalam-dalam, menilai kan? Rambutan pinay. Wah, tuh masih. Apa tinggal loko? Berarti mulai. Kami na jumur-jumur. Kami jumur, belak kami juga. Butuh terberuai. Kasi sa bravo na. Kasisa ko. Nangarang minaraputak ko. Ako dito pa gusto. Hoy, Zap! Mga pinagtulang. Ano mo? Tibire mo. Gatihan mo na eh. Yang jauh.